kufra ikipe ya Sport ariya none iyi kufra yo ni Evan kufra kuri ka kazeru kari imbere y'urubuga rw'amahina ni muri metero 22 uvuye ku izamu imeze nka penalty neza cyane kabisa. Kufra nzo cyane ariya metero 20 n'eshanu gutya mu 24. Kufra ya Sport irebana n'izamu neza cyane ntabwo iri mu ruhande. Attention kufra ya Murera. Kufra ya Murera. Umukiza Obed aba yazamuye ikabutura yishyize ahantu bita muri nanga madeni aro yayifungisha arizamura koko none yarangiza agapira gahita gamanuka yatagamera nk'ikanzu agira n'umwana hagazweho n'abagambanyi bane ba Rayon Sport bose. Emery arayikorogo poto kirajyamo cyagezemo terekamo ndani Murera yabareyo hagurutse umufana umva amashyi yabare ati hubu ishoti ryiza cyane kufra nziza cyane kufra mpuzamigabane arayizamura bita Emery Bayisenga arasharije arakokinga arekura urutambi rw'ishoti muri kufra nziza cyane ica ku rukuta iragenda ikubita poto neza cyane arayinyeganyeza stade ifatwa na Nyamugigima umupira uraza usanga Dideta icano yari yagarira amadefanseri bane ba AS Kigali akora icyo bita tapin umupira akozaho abakinnyi ba AS Kigali bihangane ntago ari orujiri ntabwo ariyo ntizigere nabayo ko biramantaga biki badura imipira hasi weya akubise umupira poto umupira uragenda stade iranyeganyega irashekinga umupira uragaruka usanga Dideta icagaze hagati y'abadefanseri batatu cyane tacamizamu umupira itakoraho niyo kintu kitamugoye pe nicyo kintu kitagoranye kurata kiriya gitego byari kugorana kurenza kugitsinda. Dideta ici afungura konti y'ibitego mu ikipe ya Rayon Sport avuga ati hari icyo mwanguriye kabisa. Rayoni kimwe ikipe neza it's part of the game cyane abantu ejo babuze bibaza ngo ariko ngo kubera ikintu imipira buri gihe ngeze muri defense ya AP ngo Clement ari uyikuraho nuko abahagaze neza abazana ho guhagarara n'umwataka rero burya mu bintu bamugurira Ruvuyanga su gukina gusa no guhagarara na positioning guhagarara ntago wakwata kuri muri centre nibibaho ntago wakwata kuri muri kona umupira turakugeza urabuhagaze ni bya bitego kabisa wabonye bya Kumbala uramuzi Kumbala ntago amuzi Kumbala 28 Kumbala 28 ni umukino ugina mu Rwanda yatakira AP yes Kumbala 28 niko yitwa yatakira AP ndamufollowinga kuri Instagram yitwa Kumbala asoni ndimo kuvuga rutayizamu wa AP Rayon Sport inkuru nziza cyane imaze gusinya deal n'ikipe bita nako na company yitwa iRoot East Africa .co.limited kanyenyeri karavuza ubuhona kwambi. Perezida wa Rayon Sport amaze gutangaza ati bazaduha miliyari 3 na miliyoni 500 z'amadolari apana z'amanyarwanda. Oya mu manyarwanda miliyari 3 na miliyoni 500 mu manyarwanda. Miliyoni 3 ni mu 500 by'amadolari mu madolari miliyari 3 na miliyoni 500 z'amanyarwanda mu myaka 5. Ega ni uvuga ngo tuye tuvuga mu manyarwanda. Mu manyarwanda byumve neza. Rayon Sport iyi company bita iRoot East Africa .co.limited turifuza ko yabishyira mu bikorwa ibyo yasinye ikazajya ba miliyoni 700 ntizatenguha bare ntuzatenguha bare wa company rwose miliyoni 700 niziyongera kuri 240 za Skol. Rayon Sport irabihagaze miliyari cash zabatera nkunga mbega rero ngo iraba ibihagaze miliyari ku mwaka
ku mwaka ku mwaka. niyongera ya Skol. Ni ukuvuga ngo Skol ibaha 240 ku mwaka. Iyi kipe bita nako iyi company bita iRoot.co.limited izabaha miliyoni 700 ku mwaka. Miliyoni 700. Oya ni 700 ku by'amadolari. Ntabwo bikubishyira mu Nyarwanda. Izabaha miliyoni 700. Miliyoni 700. Nasi mu 700 by'amadolari nange mu Nyarwanda. Yaba ari miliyari irenga. Rero nayo ngayo. Kuko diri hagaze miliyoni 3 n'igice z'amadolari. N'ibihumbi 500 y'amadolari buri mwaka. Oya buri mwaka nibyo. 500 reba neza kuri byo batangaje bavuze 700. Ni 700 by'amadolari. Y'amadolari. 700 by'amadolari rero ni miliyari. Ni miliyari irenga. Irarenga. So mbuza karikire Oya nabyumvise ni 7 gukuba 5 ni 3 ndagira ngo ndagira nge aya mafaranga tuyemeze neza. 7 gukuba 5 ni 3 5 bro. Biroroshye. 700 ukubye 1450. Urumva? Yabari neza. Bari mbombe. 700 ukubye 1450. Ubu niho mfatiye ku idolari mu make aho baguhenda. Yanze kubibara ni miliyari imwe na miliyoni 15. Karikireta yanze kubibara muri telefone ni miliyari imwe na miliyoni 15. Miliyari imwe na miliyoni 15 z'amanyarwanda. Bakongeraho 240. 240. Ni umwango umuntu uzayobora Rayon Sport yaba afite miliyari imwe na miliyoni 200. Iyo reye iramutse idatsinze yo gupangira amafaranga buri sezo. Iyo reye idatsinze amakipe ngo ihagarare igihugu nta kintu uzongera gukora muri Rayon Sport ye. Ariko niramuka ibyubahirije ko kampana abantu bose bagize ubwoba barimo baravuga ati ko yasinyanye na Gasogi miliyari. Yasinyanye na Gasogi miliyoni y'idolari. Isinyana na Kiyovu Sport nayo ni na Kiyovu arasinye. Isinye na Reye. Ayo mafaranga iyo kampani zayatanga. Aya dukeneye kubona Murera izuka. Ariko twizere ko ibikuye mu masezerano bizubahirizwa. Babitanga rero urumva ni kampani izabishinzwe kubambika. Bavuze ko ibyo kubambika biri ku ruhande. Ayo ni amafaranga turimo turavuga. Kubambika ni ku ruhande. Ni ku ruhande. Ayo ni amafaranga. Izo ni cash liquide. Perezida wa Rayon Sport interview imaze kwishyira ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Abyivugira ni interview y'amasegonda 16. Oya. Leonida. Yes. Amahoro. Ni amahoro. Umeze neza. Nje ndizanye wa mugani wawe ngo ndi ingingo yizanye. Ni ingingo yizanye. Ariko nanjye nizanye nshingiye ku byo mwasesenguye mugitangira numva bindiye hantu. Ubu hari icyo wakongeramo. Ndavuga ni nk'umuntu ukubita bangura ngomba kubanguka. Kubita ndetse ni muri urwo rwego utari bwirirwa mbaza ngo ese ngo niki kikuzanye ndavuga ikinzanye. Ikikuzanye ni iki? Korode abakunzi b'umupira w'amaguru abakunzi ba za Rayon Sport ubu mpagarariye abakunzi ba Rayon Sport abakunzi ba Kiyovu n'abakunzi ba Mukura n'abakunzi ba Etenseri yewe abanyarwanda bakunda ayo makipe babeshywe kenshi babazwa kenshi no kumva ko amakipe yabo igihe runaka agiye gushyirwamo amafaranga amakampa cyangwa se n'abayobozi babo bakababeshya bashingiye kugira ngo bakanguke cyangwa se bumve ko nta kibazo gihari bakababeshya ibintu runaka bakabaha amapromesi amadil. Ibyo bintu rero navuga ngo birarambiranye. Ntabwo wizeye aya masezerano. Dufite u Rwanda rwiza iyo ubuyobozi bw'igihugu cyacu budusezeranyije ibintu bukubita bubangura. Niba ari umuhanda wavugaga iby'inama y'umushyikirano umuhanda bagahita bawupyatura nako kanya batawupyatura ndetse bikanabakoraho rimwe na rimwe cyane n'ibindi bintu bitandukanye twagiye dusezeranywa kandi bigataha. Igihe rero ni iki kugira ngo abantu bajye binjira mu bintu ari byo koko. Ejo tutazumva umwaka utaha Rayon Sport iri gusiragoringa waraje ugasinya rwose ukarikokereza ngo Rayon Sport igiye kubona miliyari 2. Ibi ngibi nabivuze na Kiyovu kiyasinyira. Ndira nti David uraje wiroshye mu mutego abayovura bakanguye baravuze bati ikipe yacu yaje nabo bari miliyari 2 hari n'ibindi. Kenisi wese nakwirwa mutindaho kuko ikipe niye ayabuze ubwo yaba yireba ayabuze yaba yakwipapa kanimama. Ariko gukinisha amarangamutima y'abakunzi b'umupira w'amaguru w'amakipe nka Rayon Sport Mukura Etenseri Rayon Sport yituvuga nge navuga ngo ubu bacumise nk'icumu mu Rubavu uba rwose ubu bakoze ubutumye bagira iyo bibuze ibyo niba numva neza rero ntabwo izi deals zifitiye icyizere cyangwa zirimo ziravugwamo wenda deal ni zirahari kandi wenda hari icyo zizakora ariko ntabwo bingana n'ibirimo biravuga.
iyo wumvise ukuntu babisobanura rimwe na rimwe ahangaha babisobanura gutya, kuva kwa Kiyovu babisobanuye gutya, kwa Gasogi babisobanuye gutya, kwa Rayon Sport kwa Rayon Sport babaye clear. Perezida mfite interview ya Perezida Murenzi Abdara arivugira ati